Wilanda, Merry Christmas. Sautan ngaulan. Tau yang atinong nok sama bu, yang Mission Center Community bu atau China Tamnang. Aniyo, teman Wilanda, teman janji pa Cisu Krisada menyong bu pa January bu. Tinyi tengok ya kawang ya namai ma pau ang pujing ne. Saat tu ngaulak ngamega. Mong may lak ngaulan amay atau ngonang. Good news of joy. Luke chapter 2 verse 10 atau haugening. Haboy songmok pa imande tak nyam kata say jingne yo ong pu mong may pailak ngaulan amay ya yang tau painang atau kawang ngonang atau Luke chapter 2 verse 10 may ya fanyang tau haki asa kawang ngau atau kia teman paya pai hunang atau first abang na teman atau question jatong ha hangi mong may lak ngaulan chiang ibusi se iwanda kawang katok nyu ling pai katalan de prophetic message atau katalan cuma hi palan de ngau sembu atau kia katalan de pa payanggi heyang bu atau ki pha pai bua prophet Malakai hiba hibak ma hangu katalan de ngalan ye pha ba lak yang pai ma wang bang silent years ne hangu ka bang katalan de ngalan ye pha ba tayanggi atau New Testament hai Old Testament ni ba ma 400 years silent years ne ngoyanggi atau ka bang katalan de hangu ngalan ye son bang ngoyanggi tauki ibande Malakai hibang ma kawang ngau message en memang bua New Testament Gospel ma atau Matthew lai ma teman ngi bande Yesus Kristus bunyi atau kawang bu to voice from God come back at the first Christmas sa teman elakna atau teman Yesus Kristus bunyi ma kadang khongkim bude ngalan na mai ya abai bu atau ngonang tau telai bande asong bande mu Isaiah hiba 700 years saudana bangbang khonyit sauda Isaiah hibam hadau kia Yesus Kristus pula kaca se edesembu ngoyangge okay sa Luke chapter 2 verse 10 me kata sai jingne mongmai lak ngalan ya atau painang se hadau kia nyanongonam hadau tinyi kadon numa Yesus Kristus paibu hibang ma the whole world was filled with joy kadon khong kimbu mongmai bu ni changonang hadau juewan dalai bande Herod ang cingo yong po tam yanggi heyang wangtang songmok palane ata pama kawang mikti siwa glory to God in the highest hadau hem lok yanggi hiong himabu singeman palane hingau ya apaya kem yanggi teman Bible mengenang hiong yimbu singeman palan iman lim personally iman hingau ya yang apa yang sa bu nau tak hada iman atau hingau payang ki yang iman Yesus da kem yang ki wangjak ma nyium mongopu nyium palan yasan mong mayang ki yong akawang ngau yicai heyang kadon yong wangjak mongo heyang boy kawang moksa do ki chai bu jingnese wangnyak ma nyiom mongo punyilan yong yasan na mong may bu hibak jana ngoyanggi iya tui hai nan balande mong him yinang pulande ane mong chang payango pulande mong may ngaulan ya bayanggi yong mong sango pulande mong payango pulande hangu mong him yinang pulande mong may ngalan ya bayanggi he brings good news to the poor hopeless and to the broken hearted hadau kia iya ngalan amai hadau lancing nese ya apa yang ke tau cing nese whole world kadon khong kimbua mong mai tau yu yongwan painang joy to the world the Lord has come sa hadau kia hemlok bu kadon akan fame rejoice ne memang bu mong mai bu hadau teman ngenang heyang boy tini many people ask question hadau good news of joy mong mai tau yu yongwan painang sebu joy to the world the Lord has come hatau katalan hatau kia lokalai ke mande hatau hemde heyang dia dini bu topik de katalan ma bu question tong bu hatau ki ngonam nambe chama how can I be happy
when I don't have clothes to wear. Hatau kia sa Christmas hipak ngoy nang ada ni ilak chan hoy nang hama atau hangkam mong melak sa ipulano ngonang ni sibu bama. How can I feel with joy when I don't success all my works throughout the year? January me pusa wang pang kim na onang yang boy chaling to uyok khong kim bu ma failure ha bu yang akadong khong kim bu joy to the world slok one day tawa hangkamong may lakse question fay ngo bulanu ngonang aniyo. How can I and my family be happy when one of our family members is sick? Kadong yung mong maye ngo wande tinok nok salana kata cha yung serious taka hado ki ngonang hama hangkamong may lak sa question tong bu ngonang aniyo. How can I enjoy this Christmas when I have a problem in financial? Kadong yu hasin mong may ngobante daw financially yung sausinang hama hangka daw mong may lak hadaw ki question tong bu ngonang. With all these problems, how can I sing joy to the world? Hadaw ki bu mong sang mong mayang kong kimbu ang yang mong may daw yu sa mong chang ma yan ma hadaw hem hangka lok lak sa question ma bu tong bu ngonang. Yang bu tinyi teman taw konya Christian daw ihubwa Mary yang Joseph ni daw lai daw hadaw Christmas hibang ma Mary yang Joseph ni yung sang yang ki hadaw hayim hadaw naha pulak ching sa nyui no hi daw pa chuan nya mai bu hibang yung sang yang ki yang bu good news ja imni yung sang ya boy hadaw hayima naha Jesu Krista putam yang ki yang hadaw ang batok te ang banam yang ki hadaw jangonang teman moilan singlaka Jesu Krista fay ngok kay sa yisang lak yang yitoy lak yisa kama mongsang yipay lak si jici yang bu hadaw kong kim kayang mong may chingmay ngonang hadaw teman singlak jangonang. Sorrow is temporary but the joy is eternal. Hadaw teman singlak hadaw ngonang mongsang mong mayang pu hadaw kong kim bu nang hadaw temporary ngonang yang boy hadaw kawang mapapu hadaw mong may hadaw cinte pu jing ngonang. Matthew chapter 9 verse 12 yang 13 to 11 hadaw ki ngonang. It is not the healthy who need a doctor but the sick. 13 me for I have not come to call the righteous but sinners. Hadaw ki nyan ngonang nang gibu agibu anu kata yamlak jingne tini Jesu Krista katok nyum pai bungonang doktora kata yitak bulan jingne sa wongpong ni yiji yang bu tak bulan jingne Jesu Krista pai buwa achaulan jingne yiji anulan teman gibu yalak jingne sa pai bungonang hadaw yong good news hadaw ngalan amai jangonang tau ke nang yang atau anu kata yalak jingne sa pai bu hadaw jangonang Jesu Krista hadaw Jerusalem city ma puha sepu heyang bo iya Bethlehem mahukok aje habu nyoi ma hadaw ki pu yang ge hadaw teman da lepu ayong jangonang Jerusalem city ma yipu opu yici heyang bo teman da message ayong jane Bethlehem mahukok ma pu yang ge. He still bring beauty out of the manger of Bethlehem hadaw teman singlak hadaw jangonang yong sang ya boy hadaw ok yang yasanya lebu bunga amai hadaw ki ya penang Jesu Krista iya servant iya raja lia payanga he encounter with tax collector and sinners iya ka ngin sai palan fai anu ka talan fai iya encounter menga ajoy pan menga ka dok nu de payangi tiapu tinipu tax me teman dah ki enang I bring you se hadaw ki nyanyang ngonang I bring you good news se ibu hadaw personal ngoyang ngonang nang jingne nang te hadaw ngalan amai ya apai nang se inang tau jingne se hadaw personal ngonang hayang khongkim bu jingne se ya apai bu ngalan amai ngonang kawangan nang sangbu hai nang sausibu yong mai sing ngonang tau pong ti yulak jingne se Jesu Krista tini kadong nyu de pai bu ngonang tini nang mongchang me ibu na tampu na mayang maa all the bad news will wipe away by the one good news. Hadaw hangsin na nang hangsin na mongsang bu mongmang bu yong burden nang mongo hadaw khongkim bu Jesu Krista tini pai bu hadaw one good news
hado kaya khong kimbu nang jing sangsi hado kha wanga ya ta la hado ngonang kata kai teman ka tong ni mongoto pu jine sangpu mong myang pu tini dining pu wang bang kim pai ngono yang pu tini a Jisu Krista hado khong kimbu pong ti yulak jine se e nang tang de atang de ngalan amai ya pai ngonang Jesus brings Sunday out of Good Friday hado teman singla hado jangonang Sunday hado yang ayi bunyi pai bua Good Friday hado overcome na mang bujing na sa Sunday pai bungonang tau jing na Christian life ma hado ngonang tamana sang pua pailak hayang bu hado kai yang okpu hayang mongmai ngonang hado de mang bu Christian land man ngonang Isaiah chapter 61 verse 1 de lai 1 de tui halande mongchang paye ngopu lande pho ngopu lande hayang kapnok ma ngopu lande mongmai lak ngaulan ya painang se inang tau jing nese hadau kiye yuyui lamma sang bulan khong kim bu jing nese Jisu Krista tini kadon yude mongmai lak ngalan ya painang he will make you mourning into dancing yong ajutai mong sang ngopu iman dam mongmai tam lak jing nese hadau pai bungonang sang bu linne mongmai pai lak hadau jing nese Jisu Krista kadon yude pai bungonang Krisyalan teman moilan sing lak jing cha hadau pa Christmas hebak ma hadau jangai ngoyang ge Luke chapter 2 verse 34 36 te lai wande obe Joseph he Mary ni hadau Jerusalem temple ma hadau Jisu sa abu bu nau ta khaya yang didiket ne melak jine se jaw tam lak jine se ya tayang ge ya tayang hadau ngai hadau ki Taiwan de Jerusalem yup nong ma katalan ma pu haja hadau ki bai ngoyang ge hadau ki bai ngo bande hadau nau ta khaya Mary Joseph ni ngai bande au hiu ye lai imni ta au hiu ye lai yang boi tau jama Simeon yang Anna imni hadau ki yang ge can we hold a little baby for a minute hadau nau ta kha nang ni mabu tumni aching ha bu minute jing ne jijon oklak chia se yang ge tau jing ne Mary hai Joseph ni hadau Simeon hai Anna ni de hadau Jisu imni yang ma jam pai tam yang ge tau jing ne imni yong ngomong mai yang ge hangu yichi Jerusalem yum nok mong te yong ya bo hayang bo ating ba Jisu Krista tumni ba hau nang ge se ya san na imni mong mai bu hadau ki ngonam tau jing ne tini Christian tu mana any moment celebrate na mang bu ne yichi hayang ka tong nu enjoyment jing ne yichi yang bo ating ba Jisu Krista tu mana hau lak bongbong hayang ating ba Jisu Krista tu mana ya lak bongbong hadau akyang ngonam Jisu nang mong chang ma ya ya ka manaksi nang jing na ating ba Christmas ngonang nang mong chang ma ya pu ne mang ma nang jing na ating ba Christmas tau he ngolak tau jing se ka tong nu mai yi ma hong le lak jing ne yi yang bu Jisu Krista teman mong chang ma nang mong chang ma ya lak yang ka tong nu khong kim bu mong mai ban de atam mong sang ngonang ga atam mong mang ngonang ga atam chu te sang ngonang ga hadau jing ne se Jisu Krista tini ngalan amai ya abai bungonang the question is hadau ma question cha can you open your door hadau hengonang nang takap ablak chia nang mongchang ablak chia hadau hai akyang ngonang Jisu Krista pailak jing se already hadau ready ngonang nang tang da pailak jing se yang boy nang mongchang ablak chia hangna mongchang ep pulan tang ta hai hadau ki abai bungonang hemmat mana loknang na me Jisu jing nyui ngo ya nang me Jisu jing ne nyui ngo ya sa hadau ki tong bungonang i bai ke ning se kong wang te na nga i bai tam ning ya hadau ngonang Jisu Krista nang pai hunang nang tang da pai hunang yang pai nang yang boy nang mongchang ep tam lak chia nang nyoi pha lak chia hadau ngonang tau jing ne se Jisu Krista hadau pong nang pong ti lak jing ne se mong sang bu ya ta lak jing ne se Jisu Krista ngalan amai fai ka tong nu te pai ngonang au pe Jisu Krista Jericho lam pai heyang hadau len tai ban de ma pu haja katalan lam ngayang lai yang ki yang bu disin bu kata yoma Zakes hadau jamo yang ki Jisu Krista pailak pai kama hadawa tinok hayang atawa de accept na melak tang da woilak se mongha puwa Zakes chai ngoyang ki yang hadau Zakes nok mapayang Jisu Krista
dia mapaye atau noksa de salvation yanyi bu phadagi se declare na yang ki tau kiye ma bu katalana Christmas atau tan bu yomo nang yang nenok Zakes family kiye Jesu Krista mupu sipsi yang jingmai yang mongmai alak jinese talayang to ke moi lane atau tining bu Christmas atau tining bai bu Jesu Krista nang ayen me ninong nok sama ya moi mantau lak yang hong kim bu jute mongsang kawang dapan dapa Jesu Krista dapa mupu jingmai mongmai alak jinese moi lane yo betana o se atau ngalan chane temnang oyen na chayang ki moi lan se de kawang moi man. Thank you.